Wih, lihat teman-teman, itu ada apa di dalam pasir ya teman-teman ya? Wow, sepertinya ada gundukan nih teman-teman ini. Wow, lihat teman-teman. Wow, mantul. Wih, coba kita lihat ya teman-teman yuk. Kira-kira ini isinya apa ya teman-teman ya? Wih, cucu. Wow, lihat teman-teman, ini sepertinya ada harta karun nih teman-teman nih. Wih, mantul. Wow, coba kita lihat. Wih, ini ada mobil truk Robokar Poli. Wow. Fine, I can handle this. Wow, mantul. Wow, kita taruh di situ ya teman-teman ya. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil ambulan teman-teman. Ambulan Robokar Poli. Wow, mantul. Wih, banyak sekali. Ini ada mobil taksi teman-teman. Wow, mantul. Wow, oke. Ini wow, ini ada Max Robokar Poli. Wow, mantul. Wow. Wih, lihat teman-teman, ini ada heli. Wih, mantul ya teman-teman ya, heli si penolong. Wow, oke. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran. Wow, mantul. Wih, wadidaw. Wih, lihat teman-teman, ini ada mobil polisi Robokar Poli ya teman-teman ya. Wih, mantul. Wih, oke, kita biarkan mereka di situ. Sekarang kita mau cari lagi nih teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wih, ini apa nih teman-teman ini? Wih, coba kita bongkar saja ya teman-teman ya. Wow. Wih, mantul. Wow, ini sepertinya mobil Tayo ya teman-teman ya. Wow, ini ada mobil Tayo warna hijau. Wih, mantul. Oke, ini ada mobil Tayo 120 warna biru. Wow, mantul. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Ini ada mobil Tayo 02. Wow, mantul. Wih, wadidaw. Ini ada mobil Tayo warna merah. Wow, mantul. Wih, oke, kita biarkan dia di situ ya teman-teman ya. Sekarang kita mau mencari lagi nih teman-teman ini. Wih, lihat teman-teman, ini ada lagi nih gundukan pasir. Coba kita lihat nih teman-teman. Wow. Wih, lihat. Wow, ini ada mobil balap teman-teman. Wow, mantul. Ada mobil balap. Wow, ini ada mobil bus sekolah Robokar Poli teman-teman. Wow, mantul. Wow. Ini ada mobil apa nih teman-teman? Ini sepertinya mobil temennya ekskavator nih ya teman-teman ya. Wow, besar sekali. Wih, ini ada Caca teman-teman. Wah, ada Caca. Wih, mantul. Wow, oke teman-teman ya, kita sudah mengumpulkan mereka semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.